iyang okay po ni Ponarakso o kalabakon POHNPEI wan ki isanan kan ko wan ki nanalak nan kan yei ko wan ki kapna karyawan kapna wan ki speaker o yang amung song ko kusendakan wan ki song ko pung labalap o yang amung song ko pung kan koros wan ki supplement chon way unsak sanga chepengla lang kapangam arang Rahn program ni Usuhn leu pachunan station puan kabese irakan mepit police blotter o bilra eu makonang chon way an mangi pueki yan zone school pan poratang nan parwat yet out of an police blotter ni chulai ri sa keu an sombungat Yechrail kan me arrested Reslin Retna arrested ki kamangaya ki aramas me mimin panangin sombar sa kawanway Tani Michael arrested ki kawanapak Marston Tom arrested ki kawanapak o chungala sa kawanway panangin sombar Iraila kan me arrested ni Riyasak Riyaw Yech aray chungala takan Michael Ayman arrested ki chungala sa kawanway o wasawas sa silipo na lang wepagon H.A. Ata arrested ki chungala sa kawanway panangin sombar opil wasawas sa silipo na lang wepagon Kingston Cersei arrested ki case number 707-20-43 Rodney Kamar arrested ki chungala sa kawanway o wasawas sa silipo na lang wepagon o Stony Edwin arrested ki kawanabak. Nariisak siliw yet Israel kan arrested. Bradley Chevin arrested ki warrant of arrest te kasawa malungabong. Nariisak payo amen arrested ye Joseph Carl arrested ki kisang anonymous aray tupso niya so sa alamoy-moy. Nariisak lamaw yet Israel kan arrested C.J. Luther arrested ki chungala sa kawanway te mi pali chapon sa kawanway o changa ako waranan sa po na nuway bakon Charburn Teen Eliam arrested ki kawanapok Michael Reyes arrested ki mi pali chapon sa kawanway o changa ako waranan sa opil sukaw changa ko waranan sa po na nuway pagon. Nariisak wano ang sombungat Misawa Robert arrested ki kawanapak Mayolin Misart arrested ki chungala tami panlit siya pun sa kamuway o changa ko waranan sa po na nuway pagon. Larry George arrested ki kawanapak Christopher Adalbert arrested ki mi pali siya pun sa kawanway changa ko waranan sa po na langway pakon o sukaw chin changa ko waranan sa po na langway pakon pilchungala sa kawanway panangin sombar. Tetrick Torres arrested ki ni Peyang Amen Armas Choror. Nathan Mataki arrested ki pilchungala sa kawanway o wasawas sa silip po na langway pakon. Roderick Esiel arrested ki kawanapak o bilchungala sa kawanway o wasawas sa silip po na langway pakon. Jaymore Elkenberger arrested ki kawanapak o bilchungala sa kawanway o wasawas sa silip po na langway pakon. O match yay out of an police blotter. Mia ira eo makonang puy pakanan mangi pueki puratan school nan parawat mia intersection kay me socha pan utla palisakayak to no left turn ayet intersection bukat tiny intersection mauti lang tiny me kompan changasang nan main road kosang option kapna kuto tiny kom sochakak kom yan utla palisakayak sam clock issue paisak limaw na mensang del clock 12 minutes silisak na mensang ni sawas sang clock isagaw paisak limaw lel clock ew murin sawas
ni showchuk te peilan showchuk klok tayu paisak limau lel klok limau paisak limau al kap makainana namki me chang panangin legislature o option kapna pil sochapan buchila pali sakoyak ni pil klok kauche sang shu paisak limau lel tuau minisilisak ni mensang o ni sowas klok isakeu paisak limau lel klok eu murin sowas o pil klok payu paisak limau lel limau paisak limau ewan mer pachawan Kalabuk Street te sin alkis ba wutilan naman TV station ko tilan Town Plaza pil soche pan left turn niyon pan changasang 2020.com changatong pon Main Street watch kak wutla pil kulakoche ye issue pa sa klimaw lel klok tuaw alap issue pa sa klimaw lel tuaw alap mensang isa kayo pa sa klimaw lel klok kayo o payu pa sa klimaw o lel limaw pa sa klimaw pailan sochuk ewan me intersection में वुतितिलांग चौर मरंता चौर street नमान super saver कॉम सोचोका left turn nan sangkulok isu pa sa klimaw na mensang lel klok tuawalap sangkulok isakeo na mensang lel klok isakeo pa sa klimaw lel klok eo murin sawas o payu pa sa klimaw ni sochuk lel limaw pa sa klimaw o eu al minimal PO intersection machang tilang omne kompil sochok left turn te changala palisakoyak pilni clock masansal ye isu paisak limau lel clock tua olep ni mensang ni sawas clock isakeu paisak limau lel clock eu o peinan sochuk clock payu paisak limau lel clock limau paisak limau ni sochuk Ira pukach me kampan apa-apa liyon na bak o melelay song kapesa yang way wirang kacin mangi ira me koneng way pa konen mangi nani rairan week watch imemple uliante paluwach wiach ngol kalangan ong chon way pwe kisawaskan marakin kacin kupurakin kich o sepak pakija sa may sawas ong apali liyon na bak o melelay kalabako isoko nono papakan o chon way yung may kacin kupuray kich o yang sawasay kich tatakwach pues ocho kanang san kalapung tatakwach ay image me ibacawan sa karki kalangan kupur karuse kasilelye